Are rapeleng. Are rapeleng. Modimo wa rona le mo mosong wa letsatsi Jehova. Re ya go leboga Modimo ka tletseng mautlwelo botlhoko. Mautlwelo botlhoko a kileng a buiwa ke Tafita a bolela a le manana Modimo wa rona. Kgosi re ya go leboga ka letsatsi le. Modimo wa ka o tla re bolokile beke yotlhe. Modimo wa ka moya wa gago o galalelang. O tla beke yotlhe o tshegeditse bana ba gago. O tla o tshegeditse ngwana wa gago Marakakgoro. Re fitlhile mo letsatsing la poloko Modimo. Re a tswelela ra go ikobela. Re ya go dumela, re ya go tshepa. Le mo mosong wa letsatsi la gompieno ra tiro e sa simologa gore o ntse Modimo. O ntse wa laola wa busa mo toroneng ya gago. Moya o galalelang o ntse o tsweletse le rona. Le mo mosong ono go tswela o tshegetsa o natlafatsa. O na bana ba gago thata Modimo o ba tshegetsa. Ra re komita dilo tsotlhe diatleng tsa gago. Modimo wa ka re a itse re emegela mo go wena ga re tshikinyege ka jaana lefoko la gago le boammaaruri o buile wa re re tlogeletse moya o galalelang go nna mogomotsi le mo mosong ono rra moya o boisako tshegetsa o gomotse ga jaaka tiro e simologa mme o re etelele pele ka Jesu ke a rapela amen. Re ka nna ha se phutego ba ga itso re tsile go dira kana re palo tse di go godimonyana jalo he re dirisane mmogo gore tle go tsamaya jang ka go bona raro batho ba ntlha go heta ke baruti ba rona ba ba tlotegang ga ba hetsa mo molemeng wa ka ke botsadi jaaka Mmereki Mogomotsi le bone bo tla bo diragala jalo mme ke tla nna ke le kopa jalo re tla re ka bojotlhe gore mme gone tiro ya pona motswedi digele baruti ke nako ya bona go na le bangwe ba ena gore ba tlhokomela Kupile baruti hela kupile baruti hela go mosong kupile baruti hela mana buruti hela mo nako ya gompieno ka tsweetswe ga o le moti ya pone iketle pele ra leboga baruti baruti ari
gaetsho baruti ba rona ba wetse re kopa botsadi bja ga Mmereki Marakakgoro jo bongwe mo molemeng wa ka go simolola re baka molaela ka bohela ba ba ka kgona ba baka ga molemeng wa ka Aremeng ka tidimalo aremeng ka tidimalo aremeng ka tidimalo a re direng tiro e ka tidimalo le tshisibalo e tshwanetseng peso de San Pere So that's what I'm going to try to show you today, and in the end I'm going to shade this as something look like a plant. There's no particular
bo botsadi ba ba kgonang. Ke tlatsa tshipe ke tswana ke setemiselo ba tahekala ba tswa Win is a good as it doing. Get a good as it. Are di hele motsadi ka gore nako ke yone e sa remang. Ke botsadi ja ga Marakakgoro ke ba molelang la bohelo a re ba neileng tlhompho e tshwanetseng e ntseng jalo. A re direng jalo botsadi ka manontlhotlho a kgonagalang re itse gore morafe o montsi. Botsadi ja ga Marakakgoro a re direng jalo ka bohelo jo bo kgonagalang. Bagai sumana kanya lagi botsadi kailan ka na Marakakgoro. Bibi de gua helela. Rotere tagwa sebaka. Gua helela rotere tagwa sebaka. Sama juga tuh. Botsadi ja rona bo a wela
botsadi ja rona jaanong bo a wela. Re wa diletso tswetswe di letsa ko tlase ra go kopa go kotsa go sekanyana. Thank you, sir. Go se ka ga nna le fera go ba bagetsi wa itsenyana a ise a bidio ka re tloga re buisa ga go a tshwanela go nna jalo etso ke a kopa rotlhe re tla bidiwa ka thulaganyo e e tshwanetseng rotlhe re tla bidiwa ka thulaganyo e e tshwanetseng a re dirisane mmogo ka tlotlo le go tlotla re Mmereki Marakakgoro le ba lelapa la gagwe. Jaanong beso ke tsile go kopa morafe o matanteng mo ke mo go one ba ba ka morago ga baruti gore e nne bone ba ba latelang ba mo tanteng ba ba ka morago ga baruti le go morago gore e nne bone ba ba latelang ke a leboga ka go a re direng jalo ka tlhompho le lerato le tlotlo mo go Mmereki Marakakgoro le ba lelapa la gagwe. Sampai le mo go ba ba hela ba le mo tanteng e ke le mo go ga ba ga ba ruti beso ari ikutleng go se ka nna le metsenelela ari dire thulaganyo le ha re la o venga teng rotlhe re tla hiwa sebaka rotlhe re tla hiwa sebaka ga go tlhokagale gore go nne le metsenelela ga o ka kwa tsenelela le ene a phipho Hey,
bagaetsho re kopa ka tswetswe gore ba ba ise ba bidiwe nnang hatse tswetswe le tla bidiwa re kopa botsadi jo bo ka mojeng wa ka go tla go bona le go laela re Mmereki Marakakgoro Luna barata upila Kimi la wo musisa Oha kama wana Liko ipati Sani nekena Yenanga Mahali
Amen, 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 amen. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. a re ne re tle bagolo ba ba ka ga mojeng wa ka Ria khubo kamu rena rinzirita belawe risapila hauna kapagalo kapagalo ya khuboka kamu rena rinzirita bela risapila nna le thakathakano a bao ba ise ba bidiwe ba nne hatsi le tla bidiwa re sampe re le mo bagolong ba ba mo tanteng e ka ga mojeng a re direng dilo ka thulaganyo ka go tlotla re Marakakgoro le ba lelapa la gago le tla bidiwa betso Uri
ko molemeng re kopa gore le lona le ka bagolo go tla go laela ka Marakakgoro. Sante e ka ko molemeng re kopa gore le lona le ka tla go laela ra le bagolo. Re dira jalo ka tidimalo le tlotlo e e tshwanetseng. Ga gona le bapehela ba mo tanteng epe ba ba ise go kgone go goroga a dire jalo ka botlhe mo jo go kgonagalang. Ke a itse gore go na le bangwe ba ka ba le ko ntle ga ditante a re dire jalo ka gore jaanong re tsamaela go digela tiro ya rona. Sabe
motsotso o le mongwe hana gore re digele tiro ya rona re setse ka motsotso o le mongwe hana gore maloma a tsone a tswale it is 6 o'clock. Morayo ke o tsileng ka nako o kgonne go laela ga re Marakakgoro jaaka go le go butilwe mme ke tla kopa maloma a tsone gore o ka tswela case. Tla ke itumelle tiro e le dirileng ka tlotlo e gakgamatsang ba gaetso morahe o montsi mme re kgonne ka gore le ikaeletse gore mo tsatsing la gompieno ra go tlotla re Mmereki Marakakgoro. Batsamaisi ba tiro ya gompieno ke nna ke bidiwa Jacob Sesenyi. Mmereki Marakakgoro ke nna ke tota. Maagwe Mmereki Marakakgoro le mme ke bana ba motho, ke motho le mogolowe. E se ka gore ba kopane go gongwe mongwe le motona mongwe le monnye ke bana ba batsadi ba le mamogale. Ke gone ka mong ke mitsang nake mme ke gone ka mong nna le bomorwa rre ba re tla tshwaraganang tiro e beng borre moriri le borre kagalelo. Re kopile gore mme re tsamaise ka mantlho a kgonagalang ka tshitsibalo e kgonagalang. Re leke go phokotsa dikgang betso re mo lesong re leke go phokotsa dikgang. A ra rata kana ga re rate re mo phitlhong e tlhomolang pele. Ka di 11 tsa February re le ko Maunatala re hitara mo go ra go Mmereki Marakakgoro 11th of February. Gompieno ke di 15 tsa April re boledisa ngwana ga gagwe
rotlhe re ka itse gore go botlhoko jang mo dipelong tseo ra Marakakgoro, mo baleng bo ra Marakakgoro, mo botsading tseo ra Marakakgoro, le ditsala ka kakaretso le lona le le mo pele. Ke gone mo ke reng phitlho ya gompieno botsadi ke e garolang pele. Mme se re ka se dirang ke go amogela ditiro tsa Modimo, ke go amogela ditiro tsa Modimo jaaka batho ba re ya rapelwa thapela morena e re a go rata ga gago go mo diragale mo lehatsheng jaaka go diragala kwa legodimo. Mme tiro ya go nna jaana mo go rona badumedi, mo go botlhe badumedi a se ka re kgaoganya le Modimo. Modimo ke ona hela go iseng gore o ikaeletse. Jaanong betso re simolola tirelo ya phitlho, re weditse pono ya moswi ka nako e ne e beilwe. Maikaelo a rona ke gore le dibui tsa rona re digele tirelo ya mo lapeng ka nako e e rileng. Go itse Rra Marakakgoro le go gomotsa Mme Marakakgoro le ba lelapa ga se go bua 25 to 30 minutes. Le mahoko a makhutshwanyane e ka nna kgomotso e gakgamatsang. Jalo he, kgomotso ga e mo boleleng jwa mahoko, e mo go tseweng se bua bogang jaaka kgomotso ya gago. Jaaka ke bua, dibui ke kopile gore le gomotse bo Rra Marakakgoro. Mme ga le ka leba programa ya rona e boleele, mme se ka le kgaola pelo. Tiro ya phitlho ya ga Mogomotsi Marakakgoro e simolotse ka Labone ko tirelong ya segopotso. Jalo he, bangwe ba ba kwadileng ha ke ba ba buileng ko tirelong ya segopotso, mme ba buile ba reeditswe go tseresetswa gore ga go tlhokagale gore ba ipueletse gape. Maabane mo maitseboeng re ne re neela ba bangwe dibui sebaka sa go bua. Mme le bone ga gona go tlhokagala gore ba ipueletse ka mahoko a kgomotso a amogetswe ke botsadi le ditsala tsa ga Rra Marakakgoro. Jalo dibui tsa gompieno ga di bontsi jo bo kalokalo. Mme betso dibui tsa gompieno rona la kopiwa ka tsweetswe ka maitseo a ko godimo gore re khutshwagatse dikgang tsa rona. Re kopiwa gore re khutshwagatse dikgang tsa rona, melaetsa ya rona, kgomotso ya rona. Jalo he, re simolola ka tekodiso ka ga Rra Mmereki Marakakgoro. Ba babedi ba tla dirang tekodiso, mme wa ntlha ke Dikanne Mompolodi. Dumelang bagolo, leina la me ke bidiwa Dikanne Mompolodi. Ke taleka go nna mokhutswane mo tsamaisa tiro. Mmereki Marakakgoro o ne a mpitsaela a re o itsola
le ka ha mpitsang ka teng o taba eme hale a ba a tshwara borokgwe side engwe a re Mawikso yaanong sone seo sa nthatagatsa le mo nakong ya gompieno gore ke mo akotse ga gona le mongwe wa batho ba akotseng Re Marakakgoro ke nna Re Marakakgoro o emeletse mo lwapeng ka di 8 makuku a ya ko kapolong ya letapa ko bobonong nna le ene ga re a bonana ka matho mo letsatsing pele ga a tsamaya ka nako ya bone makuku o na le mo go tsamayeng ga gagwe o na le the brother-in-law o bidiwa Moisi mogala wa tsena makuku mo founung yane Moisi o nthare o itse re na le kotsi le Re Marakakgoro therefore a ba e nnela hela sa boisepe a re nya tsamaya sentle ko yang teng ke dule ha ba gaetso ke be ke letsa Repheto Pemperet fortunately o na le mono ke mo raya ke re Max o na le kotsi ke kopa gore re tsamaye mmogo a ba nthare hey Wix tsamaya o le nosi o ye go bona gore seemo se ntse jang a di tshabela mo go nna tsamaya o le nosi o ye go bona gore seemo se ntse jang o ta nthaeletsa ne ka re ke leka go letsa bangwe ba thoka go nkaraba because ne le makuku ka tsamaya ka ya ko kotsi e diragaletseng teng mme ha ke tsena teng ke ithetse gona le di-ambulance di ka nna 3 ha ke tsena mme ka lemoga gore sengwe se diragetse ka letsa Moisi ka mmotsa gore Max o kae a ba ntharo le sa go mpotsa gore Max o kae o te go nna ka bonako ha ke tsena ke thamalla ko koloi ne e wetse teng koloi e ba gaetsho e ithetse ditonki mo tseleng di sule di ne di thudilwe ke se se di thudileng mme ba di bonetse gautshwane ya re ba di bona Max a le ka go doja kana le ka go sutela ntha e nngwe go ra gore tonki e nngwe e ne ile ntha e nngwe ba sa e bona a ba thula tonki a e palama go ra gore koloi ya reng e latlhegelwa ke taolo ha e latlhegelwa ke taolo go ya ka ga go neng go supagala ka teng ha kotsi e diragetseng ka teng go ne go le mothala wa koloi supa gore e ne ya tsamaya go a go tsena go na le hutinyana le kana ka molomo wa dustbin ya koloi ile kwa e tsamaya ka maoto a mabedi mme ha e tsena ho go ra gore e be betsa le hutile e be overturn ke gone ha botshelo ja ga Re Marakakgoro bo heletseng teng nna ga ke tsena ke ithetse ba santse ba leka go emeletsa koloi go ne go le thata mme ke ne ka tsenya pelo ya senna because e ne le mo sideng e ne e wetse teng ke ithetse ba leka go emeletsa mme ke ne ka thamalla straight ko go yone fortunately ha ba go itigela ka ke ithetse Re Marakakgoro a le mo koloing ke mmona gore ka matho a me le nna o tsamaile ka gore ke ithetse thogo a gagwe e le ha gare ga headrest ke rago mo bantho ga go bone mo setulong sa koloi le frame e ka e tsene ga gare yana ke be ke bona gore mogolo o tsamaile ke ne ka boela ha morago ka gore ke ne ke setse ke lemogile gore le batho ba med rescue ba setse ba boetse ko morago
tiro e setse e le ya mapodisi. So ka bokhutshwane hela ba gaetso ke ne ka botsa batho ba med rescue gore ya rong ka gore di-ambulance di tharo ga le kgone go mo tsenya mo ambulanceng. Mme wa teng o na ntha re nya ha motho a setse a latlhegetswe ke botshelo o na nthamalletsa. Ha motho a setse a latlhegetswe ke botshelo re mo tsenya hela mo koloing ya mapodisi. Ke ne ke sa dumele thata mme ile ha ke bona ba ntsha bekenyana e ya bone e tshweu ba mo tsenya mo teng ke be ke bona gore go padile ka botshelo ja ga mogolle. Ke boetse ko morago ka tla ka tsaba ke ba tsayang ka tsaya mme Mmabaliki ka letsa re ke siametswe Moleufi rata mo lapeng. Ha re tsena mo lapeng nna ke ne ke le ka go ira protocol ya gore re tle re kgone go tsaya mme Marakakgoro re mmolelle sentle. Mme Marakakgoro re ithela mapodisi kana ba sepodisi ba setse ba re rakile. Mme re ithetsa a siame hela go raya gore Mogomana a isa a dumele ra bua le ene. Mme ha re sena go bua le ene ke leboga Modimo ka gore o na mo hanonomo. Ra mo tsaya ra mo isa go kotsi e diragaletseng teng a itha go bona. Ra mo tsaya ra mo isa ko mapodising ko koloi ne le teng a heta a e bona. Ra mo tsaya ra ya ko spatela ko Rre Marakakgoro a neng a beilwe teng a heta mmona. Mme ba gaetsho mo go boneng Rre Marakakgoro ga ra bona sepe se se ntsi mo mmeleng wa gagwe. Se re se boneng re ra kopa gore ba bule thata re bone gore go iragetseng mo thogong. Mme ra hithela e le gore o na le ntho ha gare ga thogo but e ne e se ntho hela e kalo-kalo mme e ne e le deepnyana. Re be le lemoga gore go raya gore se ke sengwe sa dilo tse di tsereng botshelo ja ga Rre Marakakgoro. Mme go bohelelong ba gaetso postmortem e supa gore botshelo ja ga Rre Marakakgoro bo tserwe ke mo ba neng ba go bitsa ba re head trauma go raya gore ne le yone kgang ya ntho e gare ga thogo. Neck injury yaka ke ne ke supa gore ke ithetse molala wa gagwe o buile o boetse ko morago bo ba bua le ka chest injury. Tota hela ka bokhutshwane ba gaetso a mowa wa ga Rre Marakakgoro o robale ka kagiso ke hella gone ha Modimo a disebatsa. Ke a leboga morwarre ka tebodiso e tseneletseng eo e ka tswa le botlhoko jo bo ntseng jang e ne le tshwanela gore botsadi bo itse gore ngwana a bone o tsamaediwe ka tsela ntseng jang. Yo latelang ba gaetso go tlatsa morwarre ke dibere tsa gore Modimo o tla moga thata ya go bua ke re bonegang Mmereki Mogomotsi. Dumelang bagolo. Yo buang mo ke Dorine Sisiro. Ke tsala ga Mmereki. Mmereki o nkupile gore ke eme mo boemong jwa gagwe go dira tekodiso. Mme ba gaetsho ke tlawe ke e bala hela jaaka e kwadile. Ba gaetsho ga ke na mafoko ape a mantsi a ke ka buang ka lesole la Modimo le le robetseng le. Se ke ka se buang ke gore monna wa me o robetse mo diatleng tsa Ramasedi. E rile kgwedi ya Moranang e fera bobedi
8th of April ka amogela mogala mo mosong go tswa mo go ba sepodisi mme ba ne ba botsa tsela ya go tla mo lapeng e rile fa ba goroga ba ntlhobosetsa fa monna wa me a so mo botshelong morago ga go amana le kotsi ya koloi mme se nka se supang ke gore Maxi o na simolla thapelo ya go itima dijo ya malatsi a le supa kgwedi ya Moranang e tlhola letsatsi 1st of April thapelo e ne e wela ka kgwedi ya Moranang e tlhola malatsi a supa 7th of April mo malatsing a thapelo ya go itima dijo monna wa me o na dumalane thata le Modimo ka tlwaelo e ne le motho yo rapelang selekanyo sa oura mo bosigo gareng mme mo malatsing ao o na rapela selekanyo sa di oura di le 4 le go feta se sengwe se ke neng ke se etse tlhoko ka ene ke gore le ntswa Maxi e ne le motho yo neng a rata go galaletsa Modimo mo nakong eo o na mo galaletsa go feta dinako tsotlhe ke gakologelwa pina ya bofelo a e opela e reng sweep over my soul Holy Spirit Maxi o re tlogetse mo botshelong jo bo ka kwano letsatsi fela morago ga thapelo ya neng a le mo go yone ya itimo dijo Maxi o nkopile gape gore ke wetse tekodiso ye sorry ka go bala temana ke tla e bala ka Sekgowa Mark chapter 8 verses 34 to 38 For whosoever shall save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake and the gospel, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Amwa wa ga Maxi o robale ka kagiso. Ke a leboga motsamaisi-tiro. Thank you very much. Go ne go paakantse gore mpho matlhasedi ga le gone o ka tsenya pina e hapegileng mme betso ga ba ipaakanya ke tla kopa maitshwarelo a gore ke itse gore na le batho ba ba harologaneng ba maemo a harologaneng bagolo la mpolesege ga re ka tloga re tsa nako ya go le nnangola ka bongwe ga gongwe re tloga re tola ba bangwe ba ba tsaya gore nya re jaanong bone go ne go twe ba dire jang mme bagolo ka maemo a rona a harologaneng la amogelegisegile mo phitlhong ya ga re Mmereki Marakakgoro. Ke bidiwa mpona ke dira gaetsho motlhasedi. Hallelujah. Serowe, oh.
Thank you very much. Ra leboga jaanong re tswela ka tiro ya rona ke dibui tse di tla bo di bua ka botshelo jwa moswi mme jaaka re ntse re kopile mo ba bangwe botlhagela le bone ba tla dira gore ba bue ka bokhutshwane ke bo kgonagalang. Se bui sa ntlha ke bana botlhe molong mme bana botlhe molomo ga fetsa digela o tla sala morago ke mme serious senyi a ba latelwa ke rre Dutwetse le Sokola. Ke mogolo betso ebile re tla mo kopa gore a bue a ntse fatshe. Le Serowe go tajana batho ba botlhe ba ke batho ba makoloi mme ha ba le mo makoloring jana ba emelela ba lata meraka kwa Maunatala mme ha ba ne ba emelela rakgadi agwe e leng kukunna le borangwana agwe ba Ramau ba sala mme bo mogolo wa bone ba tsamaya ba gone ka go Marakakgoro mme batho ba le ha ba le kwa jana
ba tholana hela sente ga gona bothata mo go bona ha ba tsena ko monatala kwa bone go ba heta ba bata mo go aga ko gore ba te ba kgone go tlhokomela leruo sente ba bangwe bo ba sala mo Serowe mo makoloring ha museum hadi jaanong ke sone se ke neng ke se tlhatswa ka gore setšhaba sa tsietsega ga ba itse gore ba waeng ba mpotsa gore a Mmereki o tswa ko tswapong ke ko ga bo malomagwe ko bobonong ke ko bogwadi ja gagwe mo Serowe le maunatala ke ga gabo o ka re ke go tlhatswitse jaanong ene ke a e tlogela ke boela mo ka ga re neng re tshedile le ene ka teng ga nke ke bua ka bolele ga na simolola a ta go theogela mono mo a le mo rankenyane o na ntshwenya ka lehoko la reng ene o batla setsha o batla go boela gae ke ne ke mora ke re ga o ka ke wa boela gae o tlogela bo malome ko maunatala ba tla sala le mang o le one hela o ntse jaana a re hela ngwanyana ko wena na mbitsa a re ngwanyana a re ene motho a motlotlang ke mme nna ke ngwanyana mo go ena ngwanyana ko wena gate go ya go boelwa mpeng suping go a boelwa ke a boa ke batla setshamo e nna kgang ke tsa gore gongwe o tla e tlogela ga tloge a nako e na a tlogetse tiro ka lebakanyana ke nna ke motshwenya ke raboele mo tirong ke ne ka re nnyane gompieno o tla tlogela kgannye ke batla setshamo Serowe ke ga kgama letsatsi e lengwe a nthara ke re go ala borakgadi agwe go ne go sena sepe sa se dirile a ke nyalo a ke lesu o na nnagela a na le rona nako tsotlhe le re tsamaya ka ditlhoba le yana e ne le mo bua rona ke motho yo na le lerato le letona a le boinelo ke jaaka le bona le lona la bona ka matho no ka monyatsa ga o molemo gape ne le motho yo reng ga a bua o no mo tlhaloganya setsa le gale ka gore na a ikokobeletsa mongwe le mongwe jaanong ga ke batle gore ke le senyetse sebaka ke gore ha ngwe ha ke eme yana ke helwa ke tshepo ka ga gagwe gobane motho yo o dirile go na le pina e opeleng ya itsammo nako e nngwe se se neng sa nkgakgamatsa ga ke sa ntse ke le mo lephateng la bothitšhara ke bereka morutabana yo mongwe wa taga go nna wa mo hithela ga mo hithela wa mo dumedisa ke mora kere ke ngwana ga malome yo ke ene Mmereki a re wena ra dibesekisi ke yona itsamo ntshwara ka lebogo ga mo dumedisa a re ga ke tswaga ke o tlhapa letsogo le ke tsoga ke bolelela ba ba ko ba le gore ke bone itsamo go na go sena di-TV go sena baranyaneya ga a simolola dilo tse e ne e le radio ba mo utlogela mo radiong o itse mosadi yo a itumela tota le lebogo le la gagwe le o ka no ka nnagela a le huparetse a re ke itumetse go itumela ke ntse kutlwa go diamo ke motho o kananyana monna ke motho wa kana nna kutlwa o pela ka re gopela motho le motona o dile ka moshoko tirong a ra barutabana a re hei ga la bona sepe nna ke itumetse ke jele di-biscuits yaano ba gaetsho ntsala ke ga ke itse tota ga ke itse o dirile le lona la bona o diretse lehatshe la Botswana ga a direla bana Marakakgoro le ba maunatala le wa Serowe o diretse lehatshe la Botswana ke motho e leng gore go na le a sa hithi sepe mo go rona bontsalae le ditsala tsa gagwe ya ka bo Phempijana o na kgona gore a re bolele gore nna kana yo e leng wa mehela ga mo pelong ya me ke mamang le mamang ya ba gaetsho ka to le senyetsa sebaka hela ke rata gore ke re batho ba ntse tshwaraganye le Mmereki mamalume ke yo la mmona le mogatlhagitse le ke yo la mmona ke rata dinao tsa rona di ne di ba lekola ya ka ne le ba lekola ka nako tsotlhe ma ke re go le ka begela mo tsamaisa tiro ke ne nka buana kwa to go senyetsa sebaka ke a leboga rakgadi
sebui se se latelang ke mosiri a senyi a ba latelwa ke maloma re o nnetse Medisautsi. Dumelang batsadi, dumelang Phuthego. Ha ke itse ke tla kgona go bua ka mogakabo. Batsadi ke bidiwa Serowe. Mogomotsi ne ke re Mogomotsi ka gore leina le la ga Mogomotsi le ka se le la ga Mmereki re la re hilwe Mmereki ebile e le Mogomotsi wa lehatshe lotlhe ke jaaka le bona mme ga re re Modimo go itse one bathanga ba Modimo. Mmereki Mogomotsi Marakakgoro ke mmangwanake mmaagwe ke wa boraro mo go nne le nna ke wa boraro mo go mmaagwe ga nna go na le tumelo kana tumelo ga e bonele nka bo re ke rara le morwa le moya o galalela boraro jo Mogomotsi Marakakgoro ke ngwana yona re ka re bone lesego re tsholetse mmoloki re tsholetse mmoloki mme le gompieno ga e le gore tumelo e teng mo go rona re na le tshologelo le ha ile a phamotswe ke lero re ka nna le tumelo ya gore ngwana yo o tsamaile ka tsela e maleba go botlhoko mme le letsatsi la tsamaileng ka lone ga le tshele mo dipelong tsa rona. Mmereki Marakakgoro bana ba Modimo ke ngwana yo nna a goletse mo go nna ka lesego la Modimo go ile maagwe rraagwe Mmereki Marakakgoro le mme mma Marakakgoro kwa Lobatse mme a re morago ga ya nna le rrewane le bongwanake mme Modimo wa re direla dikgakgamatso ra heta ra nna mo lelapeng re latela ya re reka motse o tshwaraganeng le wa ga memmanne mmereki wa ga mogolwane go bula kgoro ga gare re tsenelana ka ga bana ba rona ba nna mo kagisong e gakgamatsa ngwana yo Mmereki Marakakgoro o goletse mo diateng tsane o simoletse standard 1 a se simolola le ene Jacob Sisimo ngwanake mme e ne le ngwana yo pharologa o gore ga go nke go bona ba botshelo ja lehatshe kana botshelo bo bobedi hela mo lehatsheng go mmuso wa lefifi le mmuso wa lesedi mme ga go motho gore re ka go ka le mogwa re tanna e hele a ntse re bona ditiro tsa gago re ba re sa di tlhaloganya ka go mmuso wa lefifi o teng mmuso wa lesedi o teng ba go di dipulo ka lefifi ga re tlhaloganya ditiro tse Modimo o re diretseng ga ke re ga re tlhaloganye nna ke bala le mafoko a kwa Mmereki a thelegang teng ka gore ke tsile teng mo go ramosola mo nna go bidiwa go nkomakolori ba ga bone Mmereki ba bidiwa go ramosola mme ga ba tlhaloganye gore go na go tla tsholwa ngwana yo na le mosola mo go bone bona ebile ba ipitsa bo ramosola ga ba itse gore na go na le mosola mo lelapeng le ba mo lebile nna ba bona hela gore nya ke Mmereki ke Mogomotsi
gore khosa le nna tota ke ipalela mo teng ke gona go ntlhalosetsang mme Mmereki ngwana wa gankone beke a ta tsamayang ka yone o rukhurithile ba khaitsedi a barare mphang phone ya ga mmangwane kwa lobatse mphang phone ya ga mmang ba moiha Mmereki Marakakgoro ga bua le nna e hele mafoko a mathano a e o nthile tshego ha tsohela ka lefoko la gagwe ka ona ka ska bua sepe se se busu ke jaaka le bona tshaba eme o ntheile hela a re mmane ke sale ke phakela ke tshwenyegile thata ka wena a utsogile a re ke tsogile ngwana a gang konne re mo tseleng ya go ya hukuntsi ya go ya pasikeng a go ya pasikeng ka re a re mane tsamaya le modimo koo Mmereki a ba hela go leka ga ke re bana ba modimo Mmereki ke ngwana yona a na le tlhaloganyo re lela ka gore tota motho rile le lesoga le twae ga nna le twaela kana le gore tlhaloganya nka boditse gore ngwana o tsamaile ka tsela e siame le kwa ke le kwa hukuntsi ke nna wa ntha go utlwa lesoga ga Mmereki ga ke re ke ba tshwara kwa gae ba gakgamala lesola ga Mmereki le gorogetse mo baruting ga nna tshisibalo e kgolo go ha go tsamaile mogala ba gaetso a re hetogeng le e ne le lesego le le ka seela bona kope mme re ka borere rona re lesego ka nna re tsholetse mmoloki le ha re sa go sa ka ke ga bula dipelo tsa rona re tla bore le bala phetho ba bohela yo e ne e se yo tshotsweng hela o tsile ka lebaka Mmereki Marakakgoro mme ga ke bate go tsa sebaka ke letse ke ikopetse temana e ke batlang go e hamana yo le bora maranyane ke solofela gore difounu tsa lona le tshela ka dibaebele mme nne ke kopa hela gore e re ga ke suta ha gonne le sebadi se ngwana yo le tla mmalelang lekwalo le la ga Luka 10 verse 22 le 23 go ema ka 24 ke ne ke kopa jalo ke sologela gore le baruti ke batla ke emelela ha lekwalo le badile ke tla ke boela mo setiro Wena ka 24 over le 22 le 23 Luke 10 verse 22 dilo tsotlhe ke yo itseng morwa mang fa e se rara le rara gore e mang fa e se morwa le mongwe yo morwa o ratang go mo senola a re retogeleng baruto a re togela baruta a ba sebela a re go sego matho a bonang tse di bonang gonne ke a lo raya baporofiti ba le bantsi ba eleditse le dikgosi go bona tse di bonang mme ba ka seke ba di bona le go utlwa tse di utlwang mme ba ka seke ba di utlwa thank you botsadi
a nke ke a leboga a ngwana yo a ithabalela ka kagiso ke a leboga yo o latelang e tla nna re le utlwetse lesokotla mme jaaka mme a na a bua ga re gola kolobatse re goletse ko peleng kolobatse rona Mmereki ne le mosimane hela go ga bona a na le bokgaitsadiwe nna ke na le bonna ke le ngwana ga mmangwane le bagolwanyana re le babedi jaaka mme a bua go ne go butswe ke ite ga gare mme takete e ne e beletswe rona e seng bone ne re ga go tshodilwe ka go Mmereki wa re bisa go re go kopana mogopo e seng diplate tse tharo o mo one le go re ja mogogo le rona ga re se go hetsa e budule ka go rona re bitsa Mmereki le 3 re jala mo mogopo mo le mo hela le go re tsamaya ra phatlalala ke ka re go disitsweng ka teng ke ne ke ra mongwe ke re ke malwa ke bua gore ga re sena mokgwa bo ja mmogo ga se mo re ka pateletsang bosadi ja rona go tabo go paletse gone re le utlwetse lesokwana aro terere hallelujah modimo a re se go hatsi ke le utlwetse lesokola la go Marakakgoro mo makoloi go maunatala ko mokuileng ha ke amaha pele ga lona le setšhaba ke le mogolo e Mmereki mme bagaetso ke motho yo ke nnang mo nageng thata ha ke tswa ko Afrika Borwa le bongwanake ne ke nyaletse ko Afrika Borwa ke hitetse rangwane le mmangwane ba le kolobatse mme ke ne ka tsaya matsatsi a le mabedi ke na le bone kolobatse mme ke na le bana gone ya Mmereki e ne le gona a simololang sekwele mo dithutong tsa gagwe ga ke tsenelele thata ka gore ke motho yo ke tshelang ka jaaka phokojwe mo nageng ka go ingapa-ngapela mme ga iseng ke butsira ngwane a tshwenyegile ka Mmereki re gola hela jalo go tla go tsena mo nakong ya gompieno mme mengele re kere ha Mmereki a simolola mo borapeding ja gagwe e ne kete ke monotho e rona re le batsadi ba gagwe re sa mo tseyeng gore ke ngwana wa yo ka nnang bothale mme kante modimo one o ne o itse gore o dira eng ka ene a kere ra utlwana bagaetso jaanong gompieno ke ha maloba a maabane ke ne ke baya rragwe ke le ko maunatla gompieno ke tlo ba Mmereki ke hetsa beke ye ha bagaetso amen ka lebaka la Mmereki ke nna ke ha gare ga basetsana ke ngwana wa bone mo go ga ba serate a tsalwa ke Marakakgoro le Nkatholang le lengwe ke dinane le sokola ke mogolwe Mmereki rragwe Mmereki ke go hejane ya
jaanong gampieno yana ke mo buisaneng ke ne ke akantsa gore Mmereki ha a lega nna le ene le bonnake ba bangwe le ba bona ba borangwane ba bangwe ba re le mono re tshwanetse go tshwaragana ka tshwaragano e nna bile a kgonne gore goga ka gore le ngwana a ganna ke yo mongwe yo bidiwang Nthao ga o tlhaole o mono le ene ba agile mmogo mono mme ne ke itse gore jaanong ba tla kgona go nna ba re buisetsa ko makoloring ba tla kgona go nna ba tsaya bona ngwana a rona ba re kopanya lesika le seka la kgaogana a ke re gata ga le a baneng le a kgaogana ba gaetsho mme ke re modimo o robatse nna ke sentle heavenly have God of heaven kill all serpent of death in the name of Jesus amen. Ke a leboga rre ra go bitsa malome re o nnetse modisa o tsile re tla kopa baopedi gore ba tsenye pina e khutshwanyane morago ga sena go digela mogao wa gagwe kagiso e nne le lona batho betso ke eme ha mo letsatsing la gompieno ke nna o nnetse moisantsene ke kgaitsadi ya mosadi yo o tsholang Mmereki bagaetsho ga nketa ke nna molele ka ditokololo tsa rona re le batho ba lehatshe kagiso e nne le lona ga ke bua ka motogolo wa me batho betso Mmereki re ka bua puo e le nngwe hela rothe jaaka re ketsega ka gore motogolo wa me o nana le lenko le le monate le ka reng ga a feta ka wene wa ikutlwa o batla go mosela morago o gogwa ke lenkole o tsetse jalo ke bua jaana motogolo wa me mo tsalong ya tsetseng ke yone ke kgaitsadi ke le sebaka sa me o le ata leiti mme ga go supe gore o tile leiti go tile basetsana ba bararo ba tela ga gagwe mme wa bone ya bogotsa ba ene mme a ba bidiwa leina la Mogomotsi re tlhaloganya gore re batswana re itse gore go gomotsa go toa eng e na e le merapelo e batsadi ba nang ba e beya gapela ga modimo gore o tla dira tiro eo mme batho beso tumelo ke selo se se tshwanang jaaka setlhare se se thomiwang Mmereki o tsaletswe mo tumelong tumelo e Mmereki a tsaletswe mo go yone rona ga re gola re ka re bokereke bona bo seo ebile ona o ka gola wa banna o ise o kopane le moruti re na re tahela mme re bone ta dira tiro ya gago a ba re tlogela yo robala gante monamogolo yo seo se wa se jalo monamogolo yo ga se na tlhoka tumelo e boeta re sa tlhaloganye gore ke tumelo nna re itisa ka digela re na le mmago Mmereki morago ga tiragalo ye re o le ene le moruti a kere ke ene yo a nang a thomile leina le reng kereke ko Morakeng
di itse go mmaraka go go thoma ikereke re o ne a thomile kereke ko morakeng ka simolola ka godisetsa bana ba mo tumelong e ke nang ke e neilwe ke rre botlhe go simolola Mmereki le bone bo jai kopotsising botlhe bela a tsela bana bo bogaitsediake e na e re ga dikwele di tswala go le batse bo ba ya morakeng mme ke ra ke le moruti wa bone go tsamaya rraagwe le ene a sokologa nna ke na ke le mo kerekeng ya full gospel le ene e tsentse ke mona go tomaripe rraagwe ga a sokologela mo kerekeng ya senolo ke bo e rile Mmereki ga mowa o motha jaanong a tlara mo tumelong tota ka nna le ga le utlwa re re mo tumelong jaana ga re itlhaloganye re le ra leba Mmereki jaaka mogolo a natswa go bua o ka re o kgatlhegela dikatara mo go raya gore rraago ebile a mpitsa a ntse a re kane motsogolo wa go kiota ka katara a kile a bona kgotso e rekile go katara ka raya rraago ka re a re molese wa tshameka go tla mo fela gore a tlhaloganye gore tumelo ke eng ke tsaya gore nna ke le mo tumelong ene ga mo tumelong mme Mmereki a galalela go feta tumelo e nna ke nang ke mo go yone ka katarae ke sologela gore mo ga rona rotlhe ba re a bona gore Mmereki re kare malatsi a gagwe a khutshwaele mme ga o lebelela tiro ya Mmereki e tona go gaisa malatsi a wa e lekane o dirile tiro e kare mo tsamaile ka bokhutshwane mme tiro ya e dirileng e tona ba rona ga ke tla ke bua go fetaga tanki batho betse tanki ra leboga malome a tsonela ga o lebetse tse dingwe monna mogolo o le monang bogale ja gago ne le jo bogagamatsa e nna e re ke tlhole ke bolelela batho ne re ga le tlogetse ko morakeng a tsamaile setse o ile kae mme gona a tsamaile ga boa wa kgwathisa wa ra re kgwathang ke mo sa re gore tleng a ke ntse ke seo ga le ka ke la tlhoka go senya sengwe ke re ga ke se ke se mo kwa kgwathiwa hela go go dimala o se mo tswela pele kana go mbelo ke mo go dimbo ga tona le bo child abuse mme gone tse ka se buang ke gore nna ka sebele ga e se kudu thupa gagwe ka gore selo sa ntlha ne ke le mosonyana jaanong go tloga di itshupa thata mme gape sa bobedi ne ke itse go disa mo maso jaanong ne re ga go timedise ke a bua go nya itimedi go mo itimetse kana go di itimetse a batsa gore ka go na le boammaaruri wane ke tla go itshwarela mme re ba bangwe bone go kgwathile Parece isso.
you very much. It's now 7 o'clock. My ke want to maybe mo ureng ke bo khona go emelela mo lapeng. Go latela batsola le ene ba ba tse le Mmereki mme o kopileng go bua mo domong ja bone ke Alice Marakakgoro. Morago ga Alice go tla tsena mogogwadi ke le twisitse o lebile. Alice ke monna Mmereki mme ebile ba ne ba nna mmogo mo Serowe. Dumelang batsadi, ke tlile go bua ka ntate ebile gape e le kgaitsedi yake mme mo go tsotlhe tse ne ile ntate. Ntate o ne a re rata rothe ka go lekalekana. Re a itse hela gore jaaka re tsalwa ga re tshwane ka megopolo le ka dikakanyo, mme rothe ba go ne go na le tsela e neng a re tsaya ka yone. O ne a re tsaya jaaka re ntse mme ebile a netefatsa gore re nna bangwe hela ka gore ke monna yo neng a ikaegile ka lerato la Modimo. Ga gone go na le motho yo nang ka go ruta ka lerato la Modimo is my father. Mme ga tsa ha batsi o na tsere mo go ntate. Ntate ne le motho yo neng a ka bua le wena kana a go kaela go dira dilo dingwe kana ga ile gore ga a itumela go na le tsela e neng a ka bua le wena ka yone. So was Max. Ke ntse le tshono ya gore e nne ntate ka go ke tsalwang teng e be nne ntate mo semoyeng. Ke ikakoletse bonte jwa go nna gape se ga gago mme rothe hela re le batsalwa le ene. Betso re ka re gongwe o tsamaile a sa re laela jaaka Batswana ba tlwaetse kana re tlwaetse go bua. Mme hela our father has rested. Jesu Kriste ga ana tsamaya le barutwa ba gagwe o ne a bua le bone mme ba sa mo tlhaloganye. Ba ile ba ta ba tlhaloganya ko morago ga senana a ya ko mokgorong. Same applies to Max. Go na le dilo tse dintsi tse neng a bua le rona jaaka bana ba gagwe ba ntwa the word mme re ne re sa tlhaloganye mme re tlhaloganya ko morago. Mo nakong ya bohelo, mo malatsing ya bohelo, mo practicing ya bohelo ya praise and worship, o ne a re bogolo hela ga le ka itse ditselana tse 40. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. That may come. Reseka ra lebala mokgoro ebile reseka ra lebala gore go na le monna yo re ka mo tshepang go gaisa bothe e bong Modimo. So to my family I will say our father has rested ebile o tsamaile a itse ana le botsalana le Modimo jo bo tetseng ga re na pelaelo ka ga gagwe. We celebrate his life in abundance. Re itse gore ha le teng o na le morena
mo mahokong a mangwe a ke a gakologelwang a gagwe o ne a re mo therong ya gagwe ya bohelo ga re le mo kerekeng o ne a bua mahoko a re ke bua le lona mme ga le nkutlwe le mo senameng nna ke mo semoeng jaanong ke le rutela gore le lebale ka gore lona ga le rutiwa la lebala a mangwe mahoko a gagwe a neng a bua o ne a re o seka wa mpona ke le makgasa jaana ke apere seaparo sa kgalalelo mme ebile botshelo jwa me bo simolola gompieno a re jaaka jwabe le nna ke humile re ne re lebeletse khumo ya senama isa some few days ga se malatsi a bako a go godimo nna re starting from today re ne re lebile khumo ya senama and I remember ke ne ke le MC by that time has na tswa mo profiting modimo nang kgakola se kana na se ba mongwe wa me gore I even declared and said ga modimo a tsholetsa batsadi ba ba semoa ga tsanta tsa a mo isa go godimo even me I'm going up but I thank God gore ke modimo o re tsang dithapelo whatever that he has taught us modimo o tara ha o khela ka mohau wa gagwe my mother lela me o itse gore modimo ke modimo ebile ga re ka kera mo thusa mo modimong jwa gagwe mami we love you so much and modimo wa itse ga tsa borre ba babedi ba re ba ratana thata he knows gore what he will do. To God be the glory. Amahoko ahomsa kanako eita jaaka ke ne ke bua gore ne re tsena sekolo le Mmereki go hill school ko Robatse ga re dira etsa strat 7 la re sa itse go na le jang gone a ba tsa mo go bidwa go to ke A to first class ra tswela a go tsena ko Lopsac a tsa second class kana ga kry go mpelo go dira bogologolonyana second class a no tsa second class no a re ka di tlhako tse dintšha rona ga re tsa gore jaanong re ya go mma dikolo jaaka molemantsa a bua mme ke a bara ene wa kerekeng re sa re gakgametse gore go na le ngwalo ka re wa kerekeng rona re patelediwa kereke re sa e batho a ba re ene wa kerekeng a ba tlogela kwa sekolong a ba simola dikatara tse malomeng ka ntse a bua ka tsone re sa re gakgametse gore ga go diragalang go ne ra lemoga gore kana ebile nako ya rona ga o letsa katara o bile maskanta gore ga toga ba re go rile ditiro di le kana o diraele kante modimo wa itse gore o diraele re tswelela ka tiro ya rona jaanong go tsena jaaka ke buile mogogadi ke lo tsisitse o lebile go tla go rema ka mahoko a kgomotso ke a leboga re se senyi ke le dumedise phuthego ya modimo ka leina le le maatla la Jesu Kriste mme ke boe ke go
ga re tsere dikgang ke leke go mo gogala ko goreng Max kana mme o ka sele but somehow o tata ka one mahoko a ntseng a buiwa gore modimo e ntse ke modimo ebile ga o ka kwa mo thusa go nna modimo mme a ba batla tsela ya gore a busetse puisano ya rona go tshokololong le go rera le go kwala modimo o bona gore monna yo ga ana go tshelela dikhumo tse bontsi jwa rona re di alotseng kana bontsi jwa rona re batla go ikgobokanyetsa ga garantabe mo monna o itaisetsang o hella o sa itse gore mo gongwe go kae but Mmereki e ne le moreri wa lehoko a ikamogetse hela go ema gone ho sekai seo ka se bonang ebile ke go lemoga re tona re khotla upetsi ne re le ko Marrakesh Morocco go se bogologolo mme ka bona sebaka sa go dumedisa raetso mme ke gakologelwa puisano ya rona o mpolelela gore kana mogolo ke sale ke molaile ka kgomo ga e se kwa tle go e tsaya tsogo a me a boela gone kwa kare ke ene o ke mo itseng mo ke dikhumo ke eng yana o mo le go kolla modimo mme ke go leboga rra ke re ene mo botshelong jwa go ga e se kwa kgale go go bua le mme mautletse ka ga o nile motsadi mo go ene mme ke tswala ke re e bone kgomo e le tsebe gwa maabane eo e tisitseng raetsho go tla go mo hitlha ka yone mme ba ga e tshweletsa gore a re saleng re le mo tumelong a re ikgomotseng ka modimo mme Mmereki batsadi ke ba go tshologile ka dipelo tse di bokete mme ba re nna o bitse leina la ga Jesu le o le bitse ka tumelo ba re o itshegetse ka modimo o sa denga dengi ka sebiro o pale thamaga o sa ponya ponye o da bona khomotso ya gago ke a leboga phutego ya modimo Thank you very much. Ha go asala mo go ka loka lo re tle ga re digela betso re tsena mo moemedi wa ditlogolo matlhogonolo dibako matlhogonolo a o teng ha matlhogonolo dibako betso ke a dumedisa ga ke matlhogonolo ke nkgonne o rile ke mo emele ke le ngwanawe nna ke bidiwa Paki ga gore Paki ela o heditse Mmereki Banks Mogomotsi Mashot Tholi Marakakgoro Laitiame ke maina a ne a bua le rona ka one ne re bola itaka ga re ditogolo ne re itsegela gore laitaka shomfethuti a sa re ka gore ke malome a lona he used to be gore na a tsalana le rona e le tsala e le malome a rona mme gape e le tsala to some of us he was a father, a brother, and an uncle who loved us so much. Ali lerato la gago bona ha ne re ka kwala best khateng temana ya John 3:16 ke yone ye re modimo ono wa ratile la hatsi ne re ka ya kwala se shara re bone modimo wa ratile rona a re neela Mmereki go supa lerato leo. And we realize now what it's all modimo when I go deposit a certain gifts mo batho a ba tsenya lerato a ke re modimo ke lerato
ga ke ataya le leratong o le bona le ntse ana o le ba mo mothong ga ba tisa motho mo go wena gore a go bontshe lerato leo. So that's what we know of him. Me gape a le borumolayo re le bantsi re maina go na le bo Gofela, go na le bo PP10, nna ne ke bidiwa PP a ke la itse be train shagologolo. So ha ke le monyenyane ne ke le bona ne ka re ke botokanyana. So ke gola ke ntse ke re ke na PP10 be trains ke ba seleng. So ha ntse le jana hela kopana le ene ke PP. It's done. And so we enjoyed him. O re godisitse rona ba bangwe, o re rutile go tsamaya mo tumelong. He inspired ba le bantsi gona ba itse go opela go tiriwa Modimo ba ga ise bo mmao. Ha ka utlwa lesi ha opela o rurumisa lentswe ba ba tang ko morago ba itse go opela le sa rurumele le se 14 nyana le snacks nyana. And ba letsa dikatara ba bangwe gone ha. So ke tsa gore re mo anyile and we celebrate his life. To Bonnie, to our parents, to Bokuku, Malab Harry Komunatala, we thought Harry Tamon Namogolver, hey, Sasana sends a Ranalamana Moso this year. A very Kumazar Nyami, Maloma Ronaldi. Yan given our Husia Ranamasai go Marakakgoro. Rafa the Baramucho. Make it whatever what you did, will carry on and will be the support structure for the family. And to all of you, we're given a gift. We're given a special gift by God. And He loved us so much. God granted you. And that He gave us that gift. To the families, Mmereki Marakakgoro, I kisi ke bone Neo. I na le tsala gawe Neo Kizika. I don't know where she is. But anyway, they were very close. I remember Marwanikuwale, she was very hurt and I don't understand what's happening. But God knows better. Now it's a lot of things hard it is. So, thank you. Thank you, Paki. You are saying about one of the Muslim. You didn't get a deal of grand. Rona go la go lo ka tsoko ma ka neng kwa sa tlhaloganya gore a motho o gana go nna jang. Jaanong re tsena mo baneng Thili Mosweu Thili o teng. Thank you. Okay, me ha ke bisa o thelga Thili Mosweu. You want to Mmereki. But I would just say he was just my friend, honestly. Ke go bana Mmereki ka 2014. Una ndeleza 2014 al bara go panye. Re bue. Na bue hela mo phone. Whatever you want to say. Arinya mahoko amatho. Called my parents and they said no, just go and hear him out. And blame somebody else or something like that.
ke got that stereotype kind of thinking. Ha re tsana ba rantse mo koloi re kopane go ga borang go bibisi nna ke bracket I re kopane in a public place. Nigeria is handed to me. A very kopana. Spend 5 hours in a car. He spent 90% of the conversation just apologizing. Just apologizing for having missed the 2 decades of my life without having any kind of bond or any kind of relationship whatsoever. So I grew up my child had very humble. After that, I laid my terms. So, but we can try friendship. Don't know how it's gonna work, but we can try it. So rapana ho simala botala ba rona gona ho, and I introduced her to Bonnie. Oh yeah, now sold because Bonnie and I same WhatsApp group. You know, that was me and Boy most of the time. So from then on, we became very close friends. Most of that never got Serowe road. So because Naira Tiruya guidance and counseling, of course, how they you have to put on a face to people and be strong for those people. But at the end of the day, behind closed doors, and you confide in me, hey, I'm a girlfriend. Because the game is getting another girlfriend, boyfriend, and story. You can't do more than that. So the hey, girlfriend, Bob, I see more. And we get a guy of my bit. And then what about Boo? Like, how you done? I got so there was I didn't want to hope I'm about to. So, Otaba, Rebu, whatever changes he was going through, Otaba girlfriend of Simuluhin, get a guy, get all the time. And that was our relationship, honestly. Otaba, and I had it was an open relationship, a friendship, and it was very excellent. Lemalo Binyana, the last time I talked to him, he called me out of Sasankiri. Well, we are going to hang on a house again. I'm like, eh, do the company get a deal because they get so much chance to get January. So, I'm like, I can't go big like Billy. I went there, okay. If you do decide to travel, safe travels, I will get the money to our hanging. Honestly, I hope. And that was the last conversation that we had. Besides that, Helen was very open. Me, him, and Bonnie were very, very close friends. After everything happened, Bonnie was like, she did her that. Me and you have one of the next left us like this. We're going to carry on like this, however possible we know how. So, to the family, I want to re latlhegetswe ke tsala ya rona re latlhegetswe ke motsadi wa rona mme ke tsa gore re tla tswela re ntse re leka go thoma re go kgonana to remember him and to always live according to the life that he's lived. Ke a leboga batsadi. Thank you. Thank you very much. Le tla mo inela diatla metseng botsadi le ka ke nna le tlhaloganyang botoka gore ngwana ga bua ka rragwe le mo seemong se se ntseng jaana maikutlo e nna a ntseng jang ga ke bone ana dira jalo ka go lenyatsa e ne e le ka seemo sa le mo go sone go na le koloi ya B976 AMO B976 AMO ga tuwe e tsere hela we ba ha khorong ya mongwe mme jaanong mongwe a jarata o batla go tswa ga itse gore a tswa jang B976 dira jalo ka gore ga rena go itse gore seemo sa mongwe a jarata a batla go tswa wa kae mme ga e ne se tiro epe e botlhokwa o ka ba nna mo phitlhong
jaanong dira jalo ka boemo jo bo kgonagalang bagaetso re ile ra bolelelwa gore ba le bantsi ba go batlang bua ka mmereki mme gape ba ba ikopela ke ba re go tletse buelang hela mo pelong ga gore sepe modimo o talo le bao ba ntse ba nthomela SMS le di WhatsApp gore ntsukunyetsa light ya ka re tla bona kwa ga borone go tla pa ke gore ga ke batla go kgopisa botsadi ke itse gore rotlhe re ka gore ba tlile go bua go na le ngwana o mongwe ga ke itse ra o teng ha neo ga ke bitsa seneme sentle ke zika ao o teng go raya gore a mo wantsese helahong ga tsanka a tsamaela ka kwano go tla go tlanyatana ka bokosonyana Jesu re tile go robatsa mogaka wa tumelo re tile go robatsa monna yone nga rata modimo monna yone nga rata batho monna yone nga rata kagiso ke kopa gore le tshwaele seo o na rata kagiso di bui ka bontsi ba buile go le gontsi ga ke batle go nna ke ke boelela se ba se buileng ena re ga ke utlwa ka lesola ga re Marakakgoro ke na ka hutsahala thata nna re le ditsala tse di tona nna re seba nna le ene mme ane ke itse re ile go le godimo go seba ke raya gore ne re bua dilo tsa botshelo re bua ka bodiredi re bua ka lenyalo re bua ka dilo tseo ka di akanyang ga ke tla bona gore modimo na rata re Marakakgoro ebile re Marakakgoro na rata modimo ke tla boela ko morago mo visioneng ya kileng a ntshembela a mpolelela gore kana neo ke ne ka nna le vision e so vision ya teng yana nga mpolelela ka ga yone o na mpolelela ka gore ka baengele ba neng a ba bona ba mo apesa ba mo adona ka di-chain tse dinte tse di reng ena re ga ke utlwa ke be ke ipotsa gore kante mme gone ke before then o na nna ntse a bua gore ngwanaka wana ka hele gore ke ntse gaugi thata le modimo ke dumela gore malatsi a me a gorogile o ntheile hela jalo ebile a ba a dirisa le legoko la are I feel like my days to depart are close ka mmotse gore kante ke eng o nna ntse o bua ka go diphata a re no ke a itse o bona legoko la modimo ga le bua mo go Amos 3 la re modimo ga nke a dira sepe mo lehatsheng without revealing it to his servants, the prophet. So lesola ga Mmereki has been revealed to him. And I bet that God set him down. How I was in the secret place. Psalms 91, those who dwell in the secret place of the Most High God. And I believe in that secret place, Hamujima Morile Nare, Mmereki, Turahu Yuidit, Ntatumela Muraike. Mo vision ya neng a ikwala mma ke tsa go ba di message tsa rona ke tsa jalo go bohelong go buile magoko a re modimo ntheile a re the church in Botswana will hear my voice through you. These were his words. The church in Botswana will hear my voice as God through you. Jana ke a le kopa batsadi botlhe le setšhaba tse re setseng ha ba ditsala tsa ga Rre Marakakgoro kereke ya ga Rre Marakakgoro ba diragatsi jaaka Rre Marakakgoro a le sola ga Rre Mmereki Marakakgoro le ska la nna in vain. Mme bone ke dumela gore go na le di-manuscript mo ntlong tse e leng gore ga di a gatisiwa le mo lebiteng a le ntswe la ga Rre Marakakgoro
le utlwale ke tsaya gore go na le dipina tse iseng a di gatise a lentswe la ga Rre Marakakgoro le utlwale gore leso la gagwe le se ka la nna in vain. Bible a re bolelela gore precious in the sight of the Lord is the death of a righteous man. Ile ke sone ne ke lela ke sena go ikgagola ka ke sena go oma modimo o bona dilo lo utlwa dilo ke sena go di mmolelela dipuo modimo yo. Actually, I asked him on that one, when you told Max that his voice will be heard, your voice will be heard through him in the church, what does that mean? Because now he's gone. Does it mean that you change your mind, you are confused? But we do ask him, you understand? And then ha ke sena go calma down o boela go le hokong khomotso ya gago e beetse gone mo le hokong lona le ene modimo ntseng o mmotsa dipotso gona le hatsi le re lebile ba ro kae modimo a bone yo ba reng o tsosa baswi a ke re rara ja ra o tsosa baswi. I still stand here and say, I believe in this God who raises the dead. He might not have raised anybody that I loved. I have lost so many people. I lost my grandmother. I lost the brothers-in-law. I've lost the people that I loved. But I still find myself believing in this God. Because ga ke itse gore ile Rre Marakakgoro a morara but se ke se itseng ke itse gore le mo go tsamaye ga Rre Marakakgoro o na ntse a diragatsa lehoko la gagwe ene modimo ka gore gate ga nke a hetogela lehoko la gagwe wa gagwe ke nya wa gagwe ke nya ha re go weditse go weditse le morena Jesu Kriste ile ha kgega mo mokgorong ha satane ga mmogo le babusi ba gago ba le hihi ba ithaba re ba hentse ha morena Jesu Kriste a bua mahoko a re go weditse go no go wetswa thulaganyo le thato le lenaneo la modimo go no go weditswe le sola ga Jesu Kriste le ne le ra botshelo le ne le ra kgololo mo dibeng le ne le ra go le go ntsi mo go nna ene le gone jaana ke le ra kere le sola ga mmereki ke a le bolela ba ka ulimo batho ka bontsi ba tile go sokologa mo go hulareng ga gagwe batho ba le bantsi ba tile go tla mo go itse modimo mo phularong ya ga Rre Marakakgoro ene se motho hela batho ba ke ntse ke ba reeditse ka re le ba mo itse o no ka monyatsa o mo libile. He was larger than life. He was larger than life. Oh, what a man. We have not lost the bagaitso. Heaven has gained. Rona le rona ke a le bolelela mo phula ronya gagwe di kholo di santse di tile go diragala jaanong go motsegang bagaitso tiro ya gagwe o e weditse go setse rona mo Rre Marakakgoro bo khaitse di Mmereki di tugolo di cousin everyone Mmereki a le sola gagwe le re kopanye le re tsenge jana le re bemo le go le lengwa hela ke ne ke kopa selo se lengwa hela let not his death be in vain. A re go meditate gore a mme le nna ta re go hula reng ga gagwe a mme go tate well done my daughter a mme mo go hula reng ga batho ba bua e tabe ba bua mo ene gore e ne le go gore botshelo ja mene le go kgatisa batho hela mme modimo ene le sa se kwatileng ka ga nna e tabeleng ba go kwame a kalo go motsegang ka dina le matala go se Jesu. Ra leboga mare lebogela mahoko a kgomotso re lebogela mahoko a kgomotso a re ntse re amogela ba ga itso leso la ga Mmereki jaaka re gakologela di diragetse ka nako ya Easter holidays go phatlaletswe go ile dikerekeng go ile kwa le Mary rona le mosadi wa ga Mmereki le bo Pemperete ra bona gore kana mme gone go tshwanetse gore ka matlhatso Mmereki a bolokwe go di go tabogilwe go dirwa sele mongwe le mwa ithaopa gore o ka thusa ga ka ya gore e le rena ba ya botsadi ga bogoroga sengwenyana se bo se le teng ba le ba kgobokana ba era di-programe ba le ba dirang jang ke ithaopa gore ba ya kwale program ke ta e dira go gaporone le nna ga ke tsena mo go ba ke ba itseng ba nka ba sokeletsang matsogo gore dira ka pela kana nako e tšhaile ka la bone ra emela ra phitlho ga ke ntse ke dirile ano ebile ke itse gore ke
ke bo ke founelwa ke Max o nthare kana dilo tsa le tshogo leng re lebetse go kwala rraagwe Mmereki jaanong ke ipotsa gore la go te kutlwa botlhoko a mme motho ka lebala gore re hitlha matsala agwe ke mmotsa gore jaanong o ra jang a re nya re lebetse go kwala rraagwe Mmereki ke o kere setse re iprintile kana jaanong ga gona se ka se dirang lathela mo dasbini re go simolola sešwa jaanong ke a mmotsa na re rraagwe Mmereki o re amang a re re kgotla a utlwetse ga re ka ke ra tlhoka ke rraagwe Mmereki mme ebile ga re ka ke ra mo tsenya jaaka ekete e ne e se motsadi ka gakologelwa gore ra utlwetsa think la ntlha ke mmona kana ke utlwa a bua ka Setswana se se bokete ke ko Gaborone ke thuso ya ga Mashima ke bo ke ra tsalame ke re ga ke eletse gore ro e nne kgosi ke bo ke dira molato ga pele ga gagwe ke utlwa gore o go tshwara ka mahoko a puo ya Setswana se se nonneng re a utlwetse ga gompieno e le tona ga e le lepolotiki re a utlwetse oga e le rraagwe Mmereki se ka go ja gago ke a leboga motsamaisatiro mme tshwarelo phuthego mme Mmereki le botsadi baruti ba me go tswa mo diphuthegong tse di harologanyeng ba le leng gano barwa le barwadi ya Mmereki batotegi botlhe ba le leng gano mapalamente makhanselara ditsala mo moreneng manyere mo mosong ono ke le dumedise ka leina le le maatla ga Kgosi Jesu botsadi bo setse bo buile ha ke le rraagwe Mmereki Marakakgoro modimo o na le thulaganyo ya yone o itsiweng ke ene a le nosi ka ha a re tsalanyang ka teng ka ha a rakanyang batho ba dipopego tse pedi tse e leng gore o penna sa sologele gore dipopego tse kana batho ba go ka diragala gore mo matshelong a ba tshelang a harologanyeng ba nne le kamano ka tsela e pegelo ke ne ke ntse ke itse Mmereki Marakakgoro ke mo itsetse hale re dumedisana a ntumedisa ka bonolo ka maitseo a kalo-kalo a lebegang a tsetso ka one a sa ithuta ka gore o na a sa bope go ne go lebega e le a tsalo mme ke ne ke sena katamelano e kalo-kalo le ena ka tsala gore jaanong ka ke mo dire ka ene jaanong ke be ke bona Mmereki Marakakgoro a simolola go tsena ka kgoro a jarata ya me ke sa mmone le hale ga bo go dira gore kana jaanong le nna ke phuthulle mowa wa me ka gore go tile motho le nna ke bona gore yo ga se motho hela sengwe se teng mo go ene se le nna a ka nnang motsadi a ka nnang ntate a ka nnang ngwanake botsala je ja bogolo ke go ya go godimo o na mpitsa ngwanake ke ne ke mmitsa ngwanake mene gantsi nna tutile go mpisa rre jaanong jaaka ga di buile setse di buile
monna yo e ne le mokgothatsi e ne le moagisane mme go ne ga nna le nako e nngwe e leng gore le ene la jalo ka gore Mmereki ne le motho e leng gore ha dira selo ga bate selo sa mosepele o mokhutshwane go no gona le sengwe mo botshelong ja go se ile gore o na se ikanetse gore se gana go kgaogana naso mme go ne ga tana kwa go ra bona gore jaanong sone seo jaanong se motswa ka diphaka tsa menwana mme le ha re ntse re le ko lapeng ba goroga a re ke kopa go ta go nna kwano o lapeng malatsi a se re tlhalosetsa gore ga ke batle go nna ke le nosi ka gore gongwe ke ka toga ka akanya dikakanyo di sele mme ke bone gore ke telwa pele ko go mme le rre no ke tetse go ta go mmoloka gore re go morobatsa jaaka ga go laotse modimo a gore mo nakong ya gompieno a ba robetse a lapele ga rona ga swa o robetse mme ka boammaaruri jaanong ka be ke atamelana le ene ke mmona sa leng sone gore ha ke letsopa la ga ene rara ka sebele ga ya ra dirwa sepe sa thaela mo go ene o dirilwe ka mmopa o neng wa tswepisiwa gore ha go agiwa motho ga go agiwa mme ke ne ke rile ga ke na go bua sengwe ka gore gantsi ga ke hile motho selo ga nke ke rata go tsamaya ke bua gore ke mo hile gore ile ke mo hile sennane mme ka gore mogolwe o rile ha a thalosa ile mo lenyalong la gago ka gore ke ne ke lemogile gore bone o ithutile go nna mooki wa leruo ka be ke bona gore ko ke se monnayo gore gongwe le ene o ka nna le kgatlhego ya go rua ka gore ke ba e kgomo mme re le ko morago ka lemoga gore ga se kabelo ya gagwe ene keyo re harologana gone go nna le ene e re ntswa le nna ke le motho o ke ratang go rapela mme gape on the other hand ke motho ke na le kgatlhego e ntsi mo leruong jaana ka bo ke ithela gore nya go thelele ka ko ene jaaka ha mogolo a na bua yo ga se kabelo ya gagwe ebile ga ana kgatlhego o amogetse mpho mme ga itse gore o ka dira reng ka yone
jaanong le nna ga ke ise ke mo tsenye dingalo ke nne ke re na o tsaya leng kgomo o tsaya leng kgomo ka be ke bona gore nnyaa o e amogetse ke mpho ke mo ile ke mo segogaditse ka yone ke mothanka wa modimo tse dintsi tse tsa lehatshe ga ana kamano natso mo lehatsheng ene se se mo gatileng segolobogolo ke go boloka batho ke go golola batho gore ba tswe mo go tseo tse di sa bakeng tsa ba thusa ka sepe ba ineele mo go ene Jesu Kriste ka sebele mme mo go leno letsatsi betso ka re bone kana o robetse tsala ya rona o robetse ra rona ke metse a thulogile ga re ka re thola ra sela mme se se molemo ke gore o togetse tsela nngwe a re segetse e le gore ha re ka e sala morago re ta bona botshelo jo bo sa khuting mme kgang ke gone gore mo nakong ya gompieno re le dile se se setseng naka ke gore rapela modimo wa gago se se setseng ke gore mo nakong ya gompieno ba rothe ba re leng hano ditsala tsotlhe tsa ga Mmereki re go thusa go rapela gore ha ile gore go ka bo go na le sengwe se mothanka yo modimo se mmopi wa gagwe a se tsanye ka bo ile boleo kana ile sebe a se mo sekisa mme re la bohelo a mo itshwarele gore le ene hela jaaka basu botlhe ba swetse mo moreneng re la bohelo a bone botshelo jo bo sa khuting mo ineng ja rara le morwa le moya o galalela ke a leboga ra leboga motsadi ka mahoko a kgothatso a karolo a utlwala tota a bua ke motsadi re tsaletswe ke dibuedi sekaenyana hela betso re be emetse go tla ga moemedi wa badiragatsi ke tsa gore o teng ga ba ipaakantse gore moemedi wa badiragatsi ke ofe. Thank you, sir. Maike le dumedise ka leina le Maatla la Kgosi Jesu ke bidiwa Letsweletse Moshabi ke mothusa tautona wa mokgatho wa baopedi mme ke re yo hape le ga rona yo ke ne le leloko la rona la Motia re mo eteletse pele mme re le bana ba gagwe ka gore ne se motho yo buang thata o na dirisa pemperete thata go bua ka gore pemperete ene re mmitsa bulldozer ga se motho wa go ka o sha ga batla go bua ka sengwe mme hela tota ha ne re batla go bona go bua ka botshelo ja ga Mmereki Marakakgoro ka ha e leng gore o dirile ka teng ra itse ba rothe ebile ra nna re bona gore tiro ya e dirileng ya moopelo ka ha ntseng ka teng o dirile ka bokgabane moso re go mo motsweledi na etare motho o tswerehetse ke bone botswerere jo e leng gore re bo bone re eletsa gore o ka re badiratsi ba rona le bone mo nakong ya gompieko ga ba tswelela ba dira dipina tsa bone kana ba dira bope ba botaki jo e leng gore ba bo dira e nnela ga se nnela ruri re tere re go na le dipina tse e leng ke gote ke di-bubble gum music o e leng gore wa o tshwatha tsatsi eno ka moso o kgwile ga ke santsana ke le mosimanyana
Rre Marakakgoro a ntšhapa ka šamboko modimo ga thogo ke tobetsa di-keyboard tsa go a re ke di suthe ne ntse re itse dipina etse ya It's Some More mme letsatsi la gompieno kwa ga ntse e lela ke a utlwa gore pina e thamilwe ka mme jaanong ke tla tsena go setšhabeng setšhaba rona re le badiragatsi re na le dimpho le dineo tse re di neilweng ke modimo mme bothata jo bo teng ke gore le re rata tsatsi le re tsamaileng tsatsi le re tshidileng ga le re he thotloetso e ne re e tlhokang gore re tswelele ko pele ka bone bodiragatsi jo ja rona le ene tabutona wa lehatshe o buile a re bodiragatsi ja rona ke yone itsholelo ya rona e leng gore tshwanetse gore re itshegetse ka yone mo nakong ya gompieno ga o ka ke wa inkutswela le ga o ka ntheng kore le ga o ka nkonopa bodiragatsi jo ga o ka batla ko go wena yaanong a re tsweleleng re le Batswana re rotloetsa bodiragatsi re Marakakgoro ya ka maloba re phempereta ke la bua a re nako e monna a kgora go a dishong e re ha boa kwa ba re kana ke buile hela la le a petrolo ga ba nnela batho ba modimo nako e chaile ya bogologolo ya gore ga ke tsile go diragatsa kwa ga gago ka bo ntuela ka setampa le sekipara. This is business. That is the way kind of gore re tshela ka teng ene ga nka ka tswa ha ke a go opela konsha ka shukwe a bo re o tampha sekipara nya a re rotloetseng badiragatsi ba rona a re rotloetseng bodiragatsi jo re itse gore tshwanetse gore re go gongwe ka bone a mowa wa ga Rre Marakakgoro o robale ka kagiso ra le bogarra o buile nnete ba le tswa go nshaka shokwe ona ha se kai hela ditso ga re gore di buela ka dikipara le ditampa nya o itshwarele ona ha se kai hela le sekala la tsa ka mogopolo behe ke na le kitsiso ha gore moruti o ntifile pele go tloeng ha kgorong ha le ka rona le mo go batlang moruti o ntifile ga le teng ha go ne go te mongwe wa Maatla kgorong ha le ha wena go latela sebuise se latela ke re Rasmolusiwa o tla ba sala morago ke Uyap Ndadi Ras ba tsa dilothe ke a dumedisa ema ke leboge bagolo bothe ba bahane ke lemoge le ministera le mapalamente othe a hane le mohumagadi wa ga Rre Marakakgoro baetsho ke mehano ke tilwe kwano go ta go laela kana go motsana le lona re laela an ambassador who has been called home. Bible I rebolella gore we are ambassadors of the kingdom of God. Jaanong ha Bible e bua selo in transenya le selo ke a se studies ke bona gore ambassador ke motho o ntseng jang ke eng Bible e tare ke ambassador yani ke ithutile dilo le pedi di le tharo ka ambassador. 1, he is appointed by the head of the state kampo wa appointiwa ke kgosi ka sebele mme ebile gape kgosi ha mo recalling him back home ga bui mabaka gore o mmusetsang yaanong go biditse gore a boele ko gae ga re itse mabaka a teng mme dilo dingwe tse di amang thata ka ambassador ke gore selo sa ntlha wa berekang teng
he doesn't speak. Bagaetso rona re kopane le Mmereki re le ba mokgatho wa the Jesus Generation Movement. Me nako ene re kopana le Mmereki ka ene ne go le maswe. Go nkga go sa bola. Motsetse a ja ka sata. Go le maswe. A le mo mathateng a botshelo yo mongwe wa rona ba a tshwanela ke go tsamaya go nna nae beke ko mo Natal. Pina ya gagwe ya e bitsang a re nnene ke tsae e tswa gone gale a re nnene ke tsa tsala wa bona gore ke gobetse mo moyeng mme ga ke tla bona gore bona ba ntse ba opela ke tatse ba jamba ra mo tsenya mo go bone ka ene le motho ene le setswerere ga hetsa hola jaanong a tsena ka bona gore tota ne ke lemoga gore motho go Mmereki o burumolane ene motho na rata go rumolana thata jaanong ka bona gore o hodile nako eo ke ata kwa le skipara se kwa ke ke nna JGM e le gore o na a rumola bangwe batho bana ba mmotsa gore wena wa nna jang wa tsena ko jang a re ke nna JGM gape setse e le monthare o tswa ponko ga te go na le badimo Mmereki ke ena hela phamogang ko go nna monthare ra kana nna ne ke ile go ntsweng ke ile o rapela ne ke ile o rumola batho ba le ba pedi ba le ne ke ile o ba kgomola ke gore ba le a ba sala ba la ba nguna go le ba nguna ha go no pokile a nkatimela go teng go tswa ha bo ba tsamaya ba go bua le matimona a bone go ba ba ra ba re tsamaya la go ra Mmereki a ska re rumola ka burumolane ja gagwe bo ne bontse jalo ha a goroga mo JGM a ba ta tsena a opela le yone khwaere ne bidiwa go twe lentswe la ga Jehova jaanong ra mo amogela nna ka motsa ya nna mo go nna ka nna motsadi mo go ene ka ke ne ke le mogolwane o na ntshaba thata le gompieno mo malatsing a ene re ga bua ga go nna kgang e nna maswe wa itse gore ke ralla kgang e ntseng jang bagaetso ke batla go bua metsotso e se kae mme ke ithopetse gore there are 7 spheres of life where God expects us to be wealthy. Re bua ka khumo ya ga Mmereki mme ke ta ithopela tse tharonyana hela go bua ka tsone mme re ke ka bue pele ga go ela go kere go na le dipotso di le 5 tse di tshwantseng sikalo motho potso tse di bokete go arabiwa mme di 5 mme ke tla tsaya le nngwe hela potso ya ntlha o mang re ba re pitikologa re batla go itse gore re bomang rotlhe mongwe le mongwe a rona a gona posa lonyana mosimane o go bareng yole yo o nwang bojalo a ba botsholola a ba tshela ba bangwe yole o kwa ka gore o batla go bona gore ke mang re yole yo o dirang ditiro tse di maswalala tsa thuba manto bosigo a utswa a rwala kgang o mo goreng o batla go bona gore ke mang Mmereki le ena o ne a gorogile gone go bagaetso a ipotsa gore ke mang ha ta togela tiro o ne a batla go bona gore a ke moopedi tota yana re mogomahatswa koa ba sa itse gore kana yana ga o le moopedi yana go batla madi ha go kwa ba tswa hela ko utse yana gape ga tswa go ta ka sena ditsala kana ha o sena madi o setse o rone le ditsala tsa batho ba ba nang le madi ha o se toela le motho le madi yo a bad company
jaana o kopana le mohumanegi a bata ko go rona ba ne re ingwa ka meno hela a sa itse gore o ta reng a ba ta re ka mothusa mme ra leka se ne re di o le ata fa ile ka ne tse dipina ka Mmereki yaanong tsoto o ra rota hetsa go di opela tsoto e kana o tlo opela di ka he o tlogela di ka yaanong a na di opela ka moso ka di reetsa nna tiro ya me ke mme ga dikgang ke bala ha o kwadile selo ke a se bala ke se bale ha gare ke utse gore o ne o re wa reng ke bone magoko a o seng ko a bui wena mme ke a bone mo teng mme pine e ke ne ka e rata thata e ke ne ke eleditse gore gompienana ke utlwile botlhoko gore ke o tsamaile pele ga me nna tshwanetse gore a opela nna ke motho o ke ithulaganyeditse le phito ya me ke baakantse sengwe le sengwe le ba ba go buang ke ba kwadile kana batho ba tata ba go tseketsa batho ba go sa ba rateng mo teng mo sa itse gore ba tsentse jang jaanong ke ne ke mo kwadile mo tele ene gore wa go opela pine e go teng bothogo e thata phetelela bo apesa ka makgasa jo bo direlwa mo thogong e ntshogo bjone bo phanyampa mala go rumeng tota ne ke thanyetile mongwe ke aka ya gore motho a te o tilo o ta ko phithong yana jaanong ke rile ha e tsamaya ko tase kwa kesi e be e le gore wa e opela gore motho ko thogo e thata eo kana ha o sa utlwe molao o ta utlwa wa manong jaanong dipina tse tsa gagwe tse I analyze all of them ke bona gore ke kganye telele di tsena ko teng di bua mahoko a ko teng mme Mmereki mo dikgang tse tharo tse ke re batlang go bua ka go tsone hela metsotso e mebedi 1 modimo o sologela gore re be re le bahumi ba dinaledi mo tirisanyong ya gagwe le ene you must be rich towards God ha sa huma mo modimong le ha o ka bona le se sengwe kgaolo e nngwe modimo a batlang gore le be re humile ka yone ke mo dithaloganyong gore rutege you must be educated ha o na le khumo ya madi a mantsi mo le sepokopoko o sa itse gore o ka dirisa jang o dilo a gagola jaana re ba bone ba le bantsi ba ba tsereng khumo ya batsadi ba bone ba aja jaaka di-biscuits ra mogoma ga aja ga itse gore a tsoga a hela you must be educated Mmereki o tsene sekwele o na kgaoga nako nngwe a le ko a na ile ko Durban jaanong nakonyana a teng le bone le bophempheretheba e be le gore nako a teng yaanong kana ke nako ele dikgasetlenyana tsa bone di rekwa go tsena semonyana kana ile la ntha re mothusa gale ke tse ke mothusa tsatse lengwe a bampitsa ntha re molosiwa o itse gore tsatse ke a bona mmadi ke teo go leboga motsadi wa me kae ke yo phempheretheo le ga e le thebe o dila kwa ko lebene a nata biki ata mote ke Mmereki Mmereki a go mpolela ka gore ne ke moghalemela thata ne ke le bogale mo go ene ke Mmereki a go mpolelle gore jaanong ko sekweleng kwa gone o tsaya jang yaanong o dilwe ke go takwano o bua ke ene thabenyana ene o hela e hetsa sekwele pele mona ha o sena o hetsa ke gone o bota ko sekweleng se tsele mo hela a tsena o ntatela ko ofising ke bereka ko office of the president ha tsena ko o ntatela o nthare rra kana jaanong ke batla go tlogela ko sekweleng ke a wena o tlogela sekwele ga sa tsa sekwele monna o bota o opela le tsedije madi a dikasete o heditse sekwele a ba mpolela gore kana ke ile ga ke ta kwane ke ba ke ta ke ipotsa gore mona mogolo le ya ke a o mopota ka kae nna rra ke a tlogela ga bona ke diane ebile ke kwadile lekwalo o ntathelela lekwalo ke a lebala lekwalo la teng hela ha ke re ke bana dikgang tsa teng ke itelele go tsamaya hela kore motho
ke a tlogela tironyana ya lona ebile nna le gona bana gona ompienana ke a tlogela ga ke na sepele sekole seo sa rona be kere ga ra go kwalo jalo le ngwana ke be ke tsaya lekwalo le ke le kgagola ke be ke nna ga batshebe ke mo kwalela ke morekere nya o kopa goromente gore jaanong o kopa gore o suspende scholarship sa gago ka o na le mathatanyana mangwe ke be ke sa tlhaloseng o etare ga mathata a hela o ta gape o ta o kopa ke be ke mo kwalela ba bisa ano ha batla go kwala ko sekele ra mogoma o ta go nna re a itse le molosi ya o no a nthusa tota lekwalo le le kana ke tsere gone hela hali o bantsa you must be rich in your world o tlhaloganya ka go itse gore o rutea thutego ya gago ye e go ruta gore o ithute ka modimo o itse modimo gore o tsamaya ga o sa rutega mo tlhaloganyong mo ke mathata ya bogelo ba gaetso o tshwanetse gore modimo o sologela gore you must be rich ka tirisanyo ya gago le batho ga o santse o itana ka noga e utlwa le ba o tsetsweng nabo o mohumanegi o thabisang dithong ga o santse o lwa le batho phetho ya mohumanegi o tshwana le yo e khutshwanyane ga gona dibui tse dintsi batho ba teyare ba emaela bara ba getso modimo o naneile modimo o tseng go diragetse thato ya modimo a kalo ba getso ga gona seo ka se buang ka gore ga ona tirisanyo le batho Mmereki was a multi-millionaire in that area kore gongwe le gongwe tota ga re ka emela gona a ka re bue ka Mmereki no go ka tshwara yo nna tsatsi e lengwe ne ke ka eletsa gore phetho ya mohumi yo ntseng jalo re tekwane lona ba le bolwang ke disukiri le telepakile dijo re nne ga re bue na re ka ya ko mabiteng ka 4 re bue jaanong o tshwanetse e ne le mohumi yo motona when it comes to relationship ona a tsalane le ba batona gape he was e nngwe kgang ke gore you must be influential moshimane mo teng gone ya o motelele o bidiwa go tomotse lo a tsala ame yo go tweng Emmanuel Ngwao bana ba lebeletse Mmereki a tobetsa dilo tse le bo pemperete tsatsi e lengwe Mmereki ha moreditse a opela re a re papa moshimane o ke mathata bana yo ga a gotsa o heteletse kore ba tshameka they are the most powerful boys ha ke ba beile ba le babedi bana a ke tsabe sepe le o ka tswang kwa tare o ka ba ruta gore ba ka tshameka jang ke mme kantata ya ga Mmereki ba ga etso ga ra la thegelo yo re ngola thegetswe ke o sa itseng yo lelang na re la ya ka dikwete wa itse re kwetela ya o kila bona kota gore ga ithuta e sena go ja dijo a tsetse mahura gore o ithuta jang wa ria yana ha o se kwete ha o ithuta wa re yana re la ya ka dikwete hela ka gore ta motho a halela mme ha ka ka swa dipina tsa gagwe tsa di kwadileng ke tsone tse di tilo go rerang go eta go rera mme ha gongwe yana o bile ditsoko le godimong o biditswe he was recalled home because ka motho yo mongwe yo ha yo thogo e thatayo gore ena o ka kgona gale ke go sokologa ga Mmereki a ka tsamaya a ba re rontsha motho mme ba gaetso mongwe le mongwe a rona o na a